Лейтенант! Шаг вперед. Мені қара. Как фамилия? Алина, Асанов, Белек. Жақсы сөйлесің бе сен? Рахмат, жақсы, шүгір. Денсаулық жақсы ғой? Жақсы, рахмат. Өзіңіз? Үйдегілер. Ақырынан жүресіз. Çalışып тұрамыз, байланысып. Малжан аман. Жақсы, рахмат. Мамаша, папаша жақсы ғой? Жақсы, рахмат. Телефон çalып отыр, не албайсың? Построение учетында телефонға жооп берген болбойт, Жылдаш. Полковник билбейсиз эмне. Қарап қойсам. Кім айтты болбайды деп? Неге болбайды? Болот. Я разрешаю. Ал, сөйлеш. Может, не надо, Жылдаш полковник? Надо. Федя, надо. Еще громкий связь головой, бары узылғалы. Алло, қандай торчок? Салам алейкум, Тайке. Эмне телефон албайсың? Тайке, мен построениеде болчумун, анан акча албайм бе? Ойчай. Мен сени тиги шаарга көчүп алды деп уктум го. Мен куттуктайм. Тайке, милиция кызматкери деп туура айтсаңыз, туура эмес айтып атасыз. Мен анан акча албайм бе? Ай, мен чарелесиң да. Мен анда, анан чалышабыз. Алдыгым бет досторго салам айтып кой. Сизге салам айтып иди. Уктум. Мага эмес, баарыбызга айтпады. Уктук. Так, сенин фамилияң ким дедің? Асанов. Тиги биздин майор Асановка эмне тууганчылык жайың бар ол? Тууган бизде көз аталаш тууган. Окшобойсуңар го силер. Ал недоношенный просто. Четайлыкпы? Недоношенный? Причем личный составтың көзүнчө айтты. Макул, Жолдош полковник, проведем разъяснительную беседу. Разъяснительный беседа буга өтпөйт. Түтпөй каласың. Келесе отурбай муну. Мамашага салам айт. Хорошо, Эке, давайте, жакшы жетип алыңыз. Айтпадым биле, муну мейістебейт. Жо, Бакыт байке, 7 айлык деген эмнеси жаман экен, ё-моё. Бүт эле туугандардын баары айтат го, үстү 7 айлык деп. Эмне анчалык проблема кылып атасыз дейм да? Туугандардын баары билсе, эми элдин баарына ушул информацияны таратыш керек бе? Хорошо, кечирип коюңуз. Жолдош майор, иттик менен кетти. Короче, кайсы отделге тыгып салсам, сени көзгө көрүнбөгөндөй кылып. Бас, недоношенный. Бакыт байке, столовый каякта, давайте питание кылабыз.